Ka Lumpung Yelekai Football bala peniai da ka Eastern Ribhoi Sport Association ya ka bala petip ka Eastern Ribhoi League menta ka sengi ka arpu pratarik ubenai leber arajar arpsau kalapoi syakawat jong ka final ya ka ba la Yelekai hapdeng ka Mountain persya ya ka Bhoi Rembong FC bat ka bala penielekai Hamadan Shinong Maulasnai Haribhoi District. Lala ban sakhi baha kate ka Lumpung lawan ban yeshim benta dakin riu pulai teli ki kunhun Yelekai na them Ribhoi bat ki bor peniat kate ka Lumpung kila buru ya ki khusnam da ka song pisa ka basan po hajar tingka ya ki ladu bat lai po hajar tingka ya ki bawan baar haringkat ki trofi. Hakate ke Lumpung lawan ban don ringkat da uba ransom sutenga ubadi u presiden jongka Maukhar Sports Club ku Mukongsan nang ta uba ngaitlang dhar ulawan poi ku musumbut Kongsan nang ta uba Aibor Saring usodar ke Shinong Maulasnai ka kong Amprin Lingdo ka Kertong MP jongka Shillong Parliament Constituency uba Job Linston u presiden ka Eastern Ribhoi Sport Association ki riurong ba kate ka thain ki pajba nalor ki wei de. Haba ai jingkren na kaliang uba ransom sutenga ula ai ka jingyaro ya kinong peniat ka Eastern Ribhoi Sport Association ya ka jingla jongki ban peniat bej peniat renti ya ka tega Lumpung jong une usnem arajar arpsau syusyu ula ai ya ka kitbok kitreng ya kinong peniat kindangla ban pentulun ya ka neka kam ka babha khamtam kum ki samla ba kindangla ban sei ya la ki sap ki phong jongki. Haka kelamit lala ban sakhi baka jingya lekai kala long ka baya khaj pha haka baki rang ye lekai jong baro artli ki kunhun kila sei yala ki sap jongki ban penlong ye ki kunhun jongki kum ki ladu bat kane ka jingya lekai jongki kala pen itnat bha ye ki nongwan petkai bakin risa ban ai ka jingkershan ye ki no ki kunhun baki ki kershan. Henry haka bakut jong kapor ka kunhun Mountain kala yo ban tap argol la shigol ya ka Bhoi Rembong FC. Jom ke Eastern Ribhoi Sports Association. Iba jom, ibalong ni Presiden ng Taibat Rembong, Vice President, kiwe kinukit kam jom ka Eastern Ribhoi Sports Association. Nagaliang ka jom nga kanigapur, ngapenpaw, ya kajing ay kuglay, kabakraw ya pi namarma, hilala kan piyat bet piyat nanti ya kanigajing ilakay, haulus dan arpusaw. Kaya kung gijing sulto, ngitip ba ka ni ke tournament mapeniat daga asosian ke jongpi but nriu pulai telikitin kile shimenta barang kani kapor na kalian ke jonga nga kitbok kirwen khamtam ya ka Eastern Ribhoi Sports Association bapinang ya chakmat but khamtam bapinang pentulun yang negakam ke baba khamtam nam ta kiniki parlok ki jongi parlok samla ki jongi ki badon ka sap ka talent ha ka jingelekai football ha kani kapor nga ay kublay ro khamtam ya ka Mountain Sports Club bat kumju ya ka Bhoi Rembong kibalapoy siya ka final hagan ni por bat khamtam na kaliyang ka jonga nga po ang ay kublay ya ka Mountain kabalile kay kabalayo ro ya ka ni kanam jong kum kanong job hagan ni jingilay kay te nakaliyang ka jonga ka ni ka por nga kuha aban kentu ya bro artli kini team ke lapoy sa final ringkat ro bak Maulasnai Sports Club kabalayo ya ka third place kabaningkong kalong ba kumki player hidangkam bandon ke disiplin ha ke jingilai kai ke jongpi but abang ikren pa ke disiplin kalong kabandangkam lada ke day ha ke jingilai kai Hamadan lani wat hadin berkut ke jingilai kai ke jongpi kene kabandangkam ha ya ke player bandon Kerang mapilak man kiu, hagi jingilai kai ke jongpi. Teh hagi ni kapur na kalian ke jonga,
ngam kuat kan napen slam show namar ba kapor ka yak sakmat kapor ka khamslam tinagaling ka jonga ka di kapor gin lebek sa kabenta ka bakham dan kam bagin samno ya ka prize ya second ginong job tiba job haga di janmi kamtam nam ta kamot ning ting ai ku play 16 pat ya kamot ning sports club ka balapoy sa kanika Hong Kong ke champion Jonganing Slam Arpo Sao kepada pemilik dari Eastern Riboy Sports Association. Di sesi sing ai kumlay yakiniki perlok itu berkat banyak lah dari banyak banyak ajin mutlem mengenai por. Dan ai kumlay yakipai ba borok saudong Jonganing Madam di balawan ni sekilang yang ke final football mentara sini. Ngamron bandang ayeng dan tang ke kickbox kirmiang ya ka Eastern Riboy Association Sport Club Association begala ya Trestom kidon ka plan kidon ka jimut kawan penmi manar kenas sikit turnamen na ka benta panyo lat kina sama jongi panye cibenta panye peni ya ka sap ya ka kong ka jongti tengah hang ni por ngamdon bandang sibon ngai ke belai gini ki tim ki boy ha final bro artli bat ka boy rumbong sport club bat ka mountain sport club ayo itang kindiet ya ga jingele kai ju bi namar ngadang supoi ngai ga jingele kai ke ba itnan ga jingele kai ke ba penhun yo pai ba nompet kai ya ga jingele ke jopi tengah kirman ba ka first half philadep philayo bani thep mar cikul bat hagas kan half ikwa ba pin peni susu ya ka sap ko jong phi ikwa ban pet kino ki bariyo ban ra ya ka thong rengkat ke jinge trestom ko jong phi ngamron banong sibon namar ka jingele kai hagini por kamdei kum hagi por ke bangilang yele bangi hagi por mencuang yele kai ngarung ada kuliah bojo yele kai aga por jengi yele kai gala sulong tang ga jengi yele kai kilan met la kano ga jengi yele kai ban bangja handrai hagi ni kisni ki mamenta kino ki player sport ki badon ga sap ki bayat sakmat keladai ke bisnes keladai ke nam ke burom keladai ke ban pendap ye ga yang kesen Kumma piyoi hagi jaka ki paper hagi sengo ki paper ki advertisement ki durjong ki player ki paper kiladai ki star player la bodong di baru spa kam ki bama hajon tam ha kapertei barok entar ini gua mapiro bapin ya trestom bapin pendon kam hok ya ka sap ya ka phonggojong pi Bapin yau kan mana ya ke burom ya ke yang ke sem jopi ya ke burom juga senang ke thau ya ke burom jong ke state jong ke ri ke jongi borok hoy ngam dom manong sibun ngakit bok tirwiang ya pi ki timbro artli bapidang yele kai bha ngakit bok tirwiang ro ya ka Eastern Riboy Sport Club Association padang la man penyai dan pius kemat seprang nang ba ikna sama ki jongi kindang mi sekemat seprang hagi player tiba per laban mi player district player state laban mi kin national player ro rengkat ke jing trestom ke jampi ngamdan menang sibotang ini kinten